Ekitabo kya Yobu essuula ya 9 okugarukamu kwa Yobu. Bwanyuma Yobu yagarukamu ati n'amazima nimmanya ngu niko kiri bitu sho omuntu akabaasa atakuba oshikiriire omu maisho ga Ruhanga. Omuntu kuyakwenda kuhakana nawe takabaasa kumugarukamu kigambo na kimwe omu bigambo 10. Omutima gwe n'ogw'obwengye kandi amaani ge ni mingi, noho wakumugangarira haza akabagye. Aihaho enshozi zitakimanyire kwaba najuumika n'ekiniga kye. Atengyesa ensi agiha omu mwanya gwayo, emyomyo zaayo zitengyeta. Aragiira izooba tiririturuka n'enyonyozi azitwekyerera. Niwe wenka owabambire iguru akaribatirira ebigonzi by'enyanja. Akahanga enyonyozi dubu na Oriyoni n'akakaaga n'emyanya y'obukizi bwa buryo. Akora ebikuru ebitarikubaasa kushobororwa n'eby'okutangaza ebitarikubaasa kubarwa. Reeba, andabaho konka timureeba, agumizamu konka timwetegereza. Reeba, anyaga noha orikubaasa kumuzibira? Noha owakubaasa kumugira ati ekyo nookora ki? Ruhanga tariihaho kiniga kye, nangwa n'abahwezi ba Rahabu bamwinamira. Mbwenu shiniinye naakumugarukamu nkesherera ebigambo by'okumuhakanisa? N'obu naakuba ndi oshikiriire tinkamugarukamu kuleka nkamushaba kusaasirwa ahakuba niwe arikunshinja. Nangwa n'obu naakumweta akangarukamu tinkiikiriza ngu yampurra ahabw'okuba ansingyera n'eihunga akanyisa ebihuuta byangye nantura busha. Tandeka ngu nyisye kureka anyijuza obushaarizi. Kundagambe aha maani g'emanzi Mukama waago ngugu. Kubiraaba ebiri eby'okucwemanja we naagira ati noha oranteereho obunaku? N'obu ndaabe ndi oshikiriire akanwa kangye nikancwera orubanja, n'obu ndaabe ntiine kabara nanshinja obugomi. Ndi ohikire, tinyine kinyetiireho, ntamirwe amagara gangye. Byona nikyo kimwe, nikyo ndikugirira nti hacwekyeriza abahikire n'ababi. Akagwe kukagwa kakinura abantu, hashekyerera abatiine rubanja bagubwaho akabi. Ensi ehwirweyo omu mikono y'ababi, ashweka amaisho g'abaramuzi baayo, kwaraba atariwe ondiijo noha. Ebiro byangye nibyiruka okukira amatarisi, nibihunga kandi tibigira kirungi kyona ekibireeba. Nibihingura nk'amaato ganguhi, nk'oku empungu erahukana eza kuteera ekyehigire. Naakugira nti ninyija kwehuzya ekirikunsaasa, ndekye kumanywa kungwirwe kubi nyesiime, biri ntiinire obusaasi bwangye bwona, ahabw'okuba nimmanya ngu torinteekateekaho nk'otiine rubanja. Ndyasinga orubanja, mbwenu ninyeruriza ki? N'obu nakooga amaizi g'ebirika kanaabe engaro zangye n'esaabuuni, nabwe noija kunnaga omu kiina n'ebijwaro byangye aha bwangye bintamwe. Ahabw'okuba ogwo ti muntu nkanye nti mugarukemu, twemerere hamwe tutongane. Tihariho w'okuturamura akatucura engaro omu maisho. Mbwenu anyiheho enkoni ye n'okutiinisa kwe kurekye kunyisa obwoba. Haza obwo ngambe ntari kumutiina ahabw'okuba aha bwangye tindi w'okutiina.